kodwa zisho nje zahalalisa ngathi siyayikhetha inkosi yasephakameni hewa unyakaza lehiplo ngokungumzomkhulu iSodoma neGomora ayiguqe ngamadolo yahalalisa yathi siyayikhetha inkosi yasephakameni athi bhaka phezulu labhaka phansi
Iy'nhlanhla basibhabhesela eGoli nje umprofethi wabhabhatiswa eBosberg ngesizathu-ke sokuthi imifula esinayo la eGoli eminingi igcolile inezinto eziningi ongazibala abanye baye bakhiphe izisu kuyona abanye benza izinto ezithize-ke zobunyanga okuthize so ngacela-ke kobaba noBaba sibhabhatisele simile kuze kufike isikhathi lapho ayosipha khona idama elingakwazi ukukhosa abantu amadama amaningi abantu mababhabhatise khona lapho sebabakhona ukukholelwa omalaba nokucabangela ngezimphakathi especially in terms of ezempilo njengoba ngisuka abantu babhabhatisa ngiyahamba ke manje nakhona isuku kuba ngikhona ufike ngibathula abanjengalaba into bababhabhatisa zama uqala umsebenzi uqala phansi umsebenzi kamprofethi ukuthi abantu ibandla lihlukana kanje kungenwe inkantolo kanje abantu bangakhulani sebencane kuze ibandla lihlukane ngikhona ngipha amashembe umzukulu futhi ukhokho wami umqaleli umKristu futhi uphelele iqiniso lokuNazaretha ngiyazi njengoba ngibhabhatisa nje abantu mhlawumbe ngibhabhatisa igameni likayise ngibhabhatisa igameni likaDana ngibhabhatisa igameni likaMoya Oyingcwele singadidwa-ke abantu sebezihamba bethi namhlanje hhayi sebethazi le gameni likaJesu uJesu kaye simlahle ekhaya njengoba sisho isihlabelelo sesihlanu sithi abathanda ukuphila emhlambini kaJesu abakhumbule ingcindezi yendlela eya ngasekhaya akangathi umuntu uma ehlubuka-ke ekuphakameni ngokuthanda imali nokuhlulwa imithetho kaShembe ugcina isabatha ukulobola ukuziphatha kahle bese ethi umthetho igama likaJesu ngoba igama likaJesu siyalibiza ingakho ngithi mangithi egameni likayise ile indodana uJesu onguKristu Inkosi ubuNazaretha ingakho lenkolo oyamaNazaretha ubuNazaretha onguKristu ophelele abantu ababuye esontweni bangahlukunyezwa indaba zasey'nkantolo njengoba ngikhona ngegazi likaMprofethi abantu bangakwazi ukuba baxhumane nathi beze eGoli sinethempeli ngesisanda kulivula la ngasejulisa abantu bayifuna inkosi yasePhakameni abantu bamfuna uShembe abantu bamfuna umzukulu kaMprofethi ongipha amashembe ukuphila khona iy'nhlanhla ikhona ngiyabonga ngisayisuthu Nkosi nibusise